Hakasau tarik kelalengkot Hajar Arpun Rio, kasengkentai CMC Maukenro Immaculate Conception Church Saint Anne's Mautawar Parish, kalaraki yaka Ruby Jubilee sau posnem joka seng, kaban sedang nadu kasau tarik ukelalengkot, bat penkut pat hau benai nailar Hajar Arpun Rio. La sedang yaka ni kasngi da kajing penkiu yaka lama da Reverend Padar Ambrose Lamin, Parish Priest ka Mautawar Parish, Bud sakamas pakut balapan menta do Padar Ambrose Lamin hakajing shimbentalang ki reuniam bat ki pat runget jongkani ka CMC. Hakasneng ka kraw Reverend Padar Ambrose Lamin ula batai syai ya kajing dit wat ki riu start nari mingi ya undong penem ubade uji sukres bat ya kajing ai sngo bha jong ki riu start ya ukundung jisu bat ula kenturu ya ki pat runget baki dei ban penkre bha ban shimbenta haka Eucharist pakut. Woman para Yesus Kristus kita pada Yesus woman pada Yesus moyo kena ya jingkring jamu ya kasengan thai jong ka CMC makro jongi and boy should do thong jadi tu kan thong ka basa usdan tentang clean in good hapna August bakla hapna August good ini di hakani kama ya yo penkre namta kadi kecingnya di jong kadi ke Jubilee juga sisir yang cukup baik ya Presiden Omanda nang tahu ya baru ki isi member dan kesentai ki style hamanta no seteran ha kila yang namta long yang ni la namta pedang pen kila yang ha dan bisa rilis atat ya ka theme song jong kadi ke Jubilee ru namta kasi ngai kenau ya ki Presiden ki balalento kibala dan kibala kelano kunju kibala londro kata presiden kongdo ikong Magdalene Pathau di natrai berjuang mo bobleng ahi kecerdasan bawah jibun kong IC Dora Kapungor don ikong Emilia Nong Klau don kong Emilia Tabung Caroline Nong Rum bad kong Wanda we alai sau sang tang sambut ki Presiden na sabtu sedang meeting ai thapti yaki ka bajam jadi man sedang inyo bentar satu sedang berjumpa satu sedang berjumpa satu sedang kat kendai sepak Rio kalayan kadi ka yakan ho jong kasen thai pada bentang layo ban sakila kadi harikat kipat jong le baro lalu kiruniam kironte balang bad ki sama ki rompa bad hebrit baro ya kadi gasni agadi gasni kalong gasni gaba kham phala shishu namarwa ngir khi ata agadi gasni burom jong ka chikupa jong blai do jisu yeladi kum khun jong blai syak perthai barawe ka bagi ka efefadi but kadi kasi utara yang mana kamu jom usnem hak bagi beliat ya kadi Jubilee kalau kadi kini gaban kinsa kan mau hak kadi kasi gaban ham terpak namar ba kami dah kasi krau jom kebalang atau fifini hendak kasi krau jom kasengan thai ani isok kenal ni ajaran kalang sisi pat kasengan thai jom Paris adu Presiden Dr. Judita ki secretary dan balang kinong TC member secretary naman ng CMC kilaywan banya senran ya CMC maupun pro yang tabak ban maulai lu sunat ya sentai ke lapoy lang hakati ha pun kani ke jaka ka jongi kani yang di ke jongi ban phai sya kani ke si burong kani ke kraw jong ka fifani ngiya kibriu laingut kibawan nari bajngai nari mingi kita kiri ustaz bang iwang kinong kumni nada jin daladai kita kiri ustaz kini kiketai lesi klara asyibun ba kajing bang kajing di kalau berkhut jaga tiak jaga dam dong jisu kena jadi bagi di terang kiora tang ki jing ai subha nanta bakele tiak nanta bakele phaino maria khabatri si tong ni jadi dalam kiketai kiba ustaz dosnya rajin balale kam puji syur kemarin kasi kelana sak solai banai ru menyeram dan hadu dah he disu kemudian ta bagi syarang di syarang mo kita lahan dua tata Malaysia dan tak bagi mono Henry begidon menjadi ketua haba ini ki Kristen tidak menjadi
kaju jongi minta kaju teknologi jongi yang nasiwan dan minta kata yang nasiwan dan di south pada kaya ke bangi iba lada ini tu ya kajaka regila poin dah bangi but ya kata Google Map dengan GPS semua ke bangi tak ada setelah gila siapa pun haknya orang cerita but kaya kalau ngejarak sipun ba lada iba kalah bangi but dengan GPS dia jangan Google Map kasih take U-turn but kan juga halang di kutu pertah kan juga halang di pertah mereka dong take U-turn ada kibaklah pai biang cakapan take left take right after 100 meters take left take right utama kai yang ini direction berbiang but aduh ada poin na perkhat daga jindala dai ba dalam GPS ni Google Map adu ke porbo jisu lah ayu kini kibriu na po ri mingi kini kiriu sta kinong jindala ja ani kita atatin balai hapdeng hasil ti kita atatin hatu ni close siya ni GPS siya na melam sakta kaba kita ku balai kumtang kala erong siya ka yings im heron balai kita don ke jinga atatin na kim bibedoki but habakile ipa si rod si ba ka jingmu jong tu briu mo jong heron kalau dah kampung ang ko bakit mo ginigi Rustam din men para kini Rustam ki bot kini sta glor kimdai ki Israel kimdai ki Jew henry kini ki gentle kini ki jimon jong ki kamdai mas de khayo Jesu ya ki por hatin la khayo Jesu katu kani nama boleh hangni por hatin por kamaria Joseph kung kajin tu kenapa dah ni kila yo ya kayin tak yo ni kila rumah po iya kila yo ya kayin belum so apa di masih pun kila yo ya kaca kasya menjakasa apa terlihat kambiang di kila ram kila kedu ya kamaria Joseph pada Yesus di kaya bang apa nang kebenar kong ay kabang laban yo je ikai kanong ni kini ki dusta dari mengi ki mi dah kata kaji ya ki kata kaji syai kabarin aklud pai sebenarnya kita cepat sebenarnya ini kisah kemarin tapi kemarin Henry dah dijemput joki yang ini kisah kemarin kilap ya kisah yang bakra Yesus ngalong kisah jauh ke partai uji kisah jauh ke partai Yesus hak jika menjongi ru men parapi haman lah kakak jika menjongi don kai kebajalan mengi bar workshop lain saya jimah kita kita mission kibarin kijino mat kaji experience ke jongi dibangi laban shem haka jingi ke jongi kejinga yang tidur pi ku suppose dan ke meniga CMC ku second time naitai kin huli bare jong kini ki president ke balendo hadu unta i beklaya nai sedang ibarat ijistan manwor ilong ibarat kata dia kam jong blai uji sum jem khai ki haka yang baki ke dulang ketika kata kaji kai ke ba Yesus macam kaya ki bulan. Jadi kaya bang apa kimajai kiwan ya utau skiem ya utau blay, utau Yesus bakrau hai skiem. Mana bentin ban kaya skiem harun no. Mana bentin, mana ban perkat ban kaya skiem ha kendong kan surat ha sen masih sekulai hasan merai. Hak jadi perkat beri ke kiwan ba ulir kawat hakayin paki dulan hakayin skiem yang sat yang sunan Henry Posi macam kai uta pajikai ikalong hakani ba ukenra ublay dui ucapman bagin syabu hakata kajinglong sobha kajinglong party kajinglong sohu silong perthai dui uherot ucapman ubrio tu play, herap ubrio tu perthai. Terkadang wat ya kapur perthai, wat ya ta kaspa perthai. Udien yo udi masawan sakri no ya khat ke jomu. Ya khat something kejilong jingin man kejilong perthai. Ya play nom syam ha jingin perthai ji ha party ke jongi ha kejilong hai bebe ke jongi ha kejilong syak kejilong man jong kejilong perthai ke jongi. Blame mengi hak jong jar hai sem beri kadang jar ha kejimong rit ke jong ha
ha kajing long rit kajabu ha kayuk Kristus kajing long rit kajabu ha kadon kupu berkawain ata kajing syam yo kana ni nom syam kana na kajing hui hai ni syam kana bor kajing jajar ni habangi wa syam yo blai ni haban sam jar ni haban thut lagi ni haban meditation ni puson ngam jeriu hangtan syam yo kana kajing kai ka ba yo lembang ni kesgi jong gini jong gini fefeni kebalai bagila yo nang kajing kai nang kajing kesgi hakaba mangi mishedi ya kini ki Kristan haba kele phai kila ya bakla kila poi show Herod nakila mi uklur sim aja uklur dang pau uklur dang ap yaki kata kada kejing long jong belai ladang ilong riu perthai ladang ya hajong pop ladang ya hajong bakla hajongi habangi kuat ban phai yang ban don si balik yang kuat yang kini majai kini Kristan kim sange aga yem jong Herod kiong haban syam ya ulu nong penem haban syam ya nuski ki phai yang kinda kilami ki ibiang yo klur ublai penpai barbor kuman barbor ban iyengi ya gelenti betumai jaba jingi haba gitu iwan uda kedorut ke bakui wan uda kedorut ke basida haba sedang jurus dan mentah ketak sosni ni bod ngi lasinga shimi ke resolution ke jongi bod ngi lasinga shimi ta karaja iba ke dibelek tausdan ke mga kuaban petamai lagi tausdan ke mga shadien kebanga bakla ngan petamai lagi tegedi tiga po jisu blai os pawi ni yauta klur pernah klur ba ajing sha sisien pa pau hakini Kristan berbangi kapang inayan hakini Kristan hakilat nanti naki brio para brio gejongi naki nongelang gejongi naki bahalo gejongi ini naki kayi kesan gejongi perlok perjol jongi ngimtip ka miracle ka kampula o ule ngimtip bepa itu tak kata kejisani au ule ti kata kata kebalai babangi ngilap yang jingkai na kadega kasih ke bakrau jong ke fifani ke basau ke babangi ngilak yo sisirpan hanga jinglet jong iligi majai hagin shadow jisu hapo iyang dekat kemarin bedesan maki bakiwan banyak kedua yang new blay kim syamwan clean kim syamwan empty handed kiwan ringkat bagi jingai sobha bajoki kiai kita ke kesian kajing yogi bat kabir ke egi jimun jogini kaksia kade ke jolong blai ke jomo kaksia kade ke tuan ke tempat kade ke katsian jomo jong blai ke jolong blai ke pura ke divine ke jomo ke jolong divine ke jomo blai ada ke jolong crown jomo ngitip kan ke jolong dot kaksia kan ke jolong dot kaksia i habang ikhat ye yang kaksia kita kan very precious. Orang kepang hal kata. Ada kata kecil mulai. Kebang, kecil ubi, kecil londok, kecil kata kecil londok, kecil terwa je. Ya, kecil kia, kebau terwa, alun Calvary. Baru terwa ketuan kedepan man lakasi. Ketedan keba kiu sejerong, kecil ubi, kede kecil terwa ya kecil dua kecil. Yang terwai di dua ya sodong juga di keduan, menterwai ke duai ke jongi, yang itu ke jongi kata, pat kabalai kabir kecil keren tak kecil yang kejongu, nama kecil penem kawan, tak kecil kah, hari kemenuan kecil syaiton, kecil syalagan, kecil yang kejongu jisu, kecil mipar kejongu. Kini kita tahu kecil orang belai, bersisa kecil orang beri, bersisa jong Kris, tak kecil jongi. Hemen perapi mengingit we ngiyo betaman nakapor haka ikris bukul ngabinyaw bunsiyan ba ikunin siya abkiwan sa kayo ikris bukul tenten gila sumare manpoy sa ikris bukul na hiyem
ngim si war ko tak taman na kre man boy siya ka mas ko ini siya ka chutuai balay ko ngata namarwa ladang ngim kre janai aswam si mata kay pulisan ko at kre man ko kasang na iyeng masan kajing ay ayu bang iwan ra asyaw blay kajing bujungi habang iwan siya kay kulisan ko hato ngijuan ra kan kajing mu gijongi tang nama bapingi tho ya kini bagi puli hatu kalabiang kadang kam si pune batroi na masuk koi hoi lai tho henry kadang lu ke jongi ru ka e ka mamantang ko batrwa so blai ka jitu ayu ka bang terwa ha ka masuk koi habi ong tung ya duai ka jitu duai lumlang tadi ka por bangin terwa lang ya ka jitu jongi baro kadang kam si pune api wan sa masuk koi wan na ka jitu jongi mar na ka por kalau anda kerja temu jompi kerja somu, kalau anda kerja temu jompi kerja ro, kalau anda temu jompi kerja perma, kalau anda temu jompi kerja kerpa, kini video berat berbor, apa firman siapa tuan kedua, apa firman mencari mani, apa firman apa teruai kia kerjaan berkoi. Kadang kamu juga kata-kata bagi Tuhan, hak apa biang kepor kaya, apa biang itu. Kini majai kilawan kan kini terwa ke jongki. Kapag mangingiwan, iwan ra kita terwa ke jongki. Hakadul jong kajing ayu ke jongki. Dia kajing siya ke jongki. Kalau kasumusi hakabang don napat kipa ibigay kiba pato sutup ha habang terwa yang kani kajing terwa. Ini kajing ajikan siya ke kajing ayu ke jongki. Kipelong ya kepelajar di show dan kepelajar itu kadang dustbin balai onta ipisa untuk cuci lecu siapa tiba latar mah kan dia jadi show mau ibalajar apa yang ni ikman ada di latar mah jadi show tak kenal di sana sekitar kamu lecu nanti dan itu kan buat jadi show oh berjanji pedang sebenarnya kemudian ayah pedang itu ayah kini kisenran kini majai warna kini kicingai kicingai joki how blay kicingai joki baro pat kini how kanra ni idata bagakan semua enggak satu semua ni wei romba amde ni popular cumi wei romba mana ka puang iba jubu barbor ya ka jaga bisa kebutuhan mengaj dengan syawko ka litip dan itu mulai kamu wad kisau badan susai na bang itu yang benang bel sit mentemai peran dia bermu kadang bermu kini dalam tak kecil show menam tak mengai kecil terwa haka mas berkuat maka dia kecil kaya yang kemudian hadu kanungi ai kata berbuat kecil long kanungi ai idon kata kecil kere kecil ni dia susai bat disutan ngamtip sini terang pat jujiar bakam dia benjiar kata kidon ki beta ki bawa kutiang nak buat jadi show kamu dia belum tahu hang dia terang pat julong lagi bakam dia benjiar hak aja berdua bejogi mo nasi kuih balong sila benjiar yang kata ngantip dia kata hak aja si jugi kadon ki beta balang benjiar kata ki liang jadi show babiak hadukan kata kamu dia tiga ini cuma untuk berkat dengan apa bangile iwan tindak kreat jangan idalle janai kan kita iwan ra terwa jongi da kajimong kerpang ka jongi kre jongi hangtang se yo jigerku sausya hakay yo ku bunsya kajim jongi bar ka bakhadu ka bang yo jikai na kani ka si beta ka de hakaba kini ki majai kini ki rustan kim shen le phaishu da ka jukulati manum ya kedu biang yo heron nama kila yo yang kata kecil sai kila yo yang kata kecil sendiri kecil ibang baki dia bershimno dah kau kelenti hak kecil ini kejonggi baki dia mai kini kirustan kimia shu kum kita kibriu kibaklan belai kian kita kibriu badan yo belai hak kecil ini kejonggi ru dan para bila dah yo sedang barem kini tu sedang mai ada ni ya mai inwar yo belai hak kecil ini kejonggi in pai dah kau kelenti ladang ilalang jaitu ide berpelong smart lada ino jai pede ide berpelong smart lada ngimjukit kia ide berpelong tista
ladang ju poisi kurus kui ide bacim kiai kata ladang ju don ditua yang sam ide bacang ditua yang sam you should take a U-turn barabor U-turn ban pelong tmai bacim bacim ni habang idon yo belai imde long shu banong di baran habang idon yo belai de banong barabor ki batmai ini ki priya belasam yo kres agelang priya betul bagi leskan ketika kini jongi bentak kecil jongi ketika jubilee jong the second time ka puno ka U-turn ya second time jongi ko kani ka CMC makon ro jongi manya lambuan ki second time jongi ban mi ko CMC makon ro sia ka parish sia ka diocese sia ka knowledge level regional level national level international level ini ban mi jadi puno ka U-turn na jongi they can scam and why bahkan ini kasih dan non kasih ba ai ini kata kacing batumai kuba kini ki macai ki yo kacing batumai edero yo Jesus Shall
To paina bas pun ku try germa. Ya kini tinggal sumha jong balang jong mi. Dan dibangi terua mentah. Om ni keksian ni ubi ni kamil. Henry yota bahakini tinggal sumha. Apa penan kinyawan ya pames se kukri Jesus Christ. Obe mesin charge non la tunon. Tushim matubang na kanifi baro na makanigulong ibadyanga yang banati na benta jompi. Hakajum kurang galai bawa shimbe kuri beterbanku yamira tuai kerku berlain serawong. Tushim matudi na kanifi baro nama kani kalau ke kuri juga senam jonga jonga tu jangan tupai bom cukup dia bom pumi nam ta jong pin tu buat nam ta cimap kipom tu le ya kani ket mau yo kajimaya jong kajimye Tasin mari amu
yang kejong Milamon ban besok yang ibu mehi tuai bamangi ba ansa dakaban pengasnam jong kun jong mi bagi pendap kamu si kun jong iklalong kawai si bau pulis tu berjalan yang ibu long jitrawa jukut hami kenang bangin yo yang kenang pateng labat ulajit jong mi terpang rekan kemudian hesti buku kikwi jong ublay rekan Joseph buku kerjakan labat ke posta buku bagi mati buku burung mereka berkiruku baru karena buku sejarah buku. Hagi bagi pesannya dia menjiang saya berlaku kejongki khmat jongli. Ingkar baku try aru ni ujiknya jipesuk jongi umpan roy gasuk sai menjipnya yang petai baru kowe. Tos ko bah bantan sekitar haga jikian berjik iye yang balang pilgrim hang dia selap petai. Mereka bersyukuri jongi liu baku jongi. Victor ando pernah lalu kibisyak ki jongi. Ken buat ki bishop ki do baro baro yung pelong jongi tus ngam jin tuai jong ni ngasa kami melakhat panilum lam hakmat jongi kok pa bispun hang jis ne jongi tulun long haledi yaki ko jongi baro besapre asal la patai yaki men ki parajani shanna kunthai belakhlano bat yaki tu baro ko subhai mi shwab ki khla ngadi ji to pediang ki daga ji simi hima jongi hangta ikirmen bandon bagi yang belam nak pura pucawi, dau Kristus terajui, dau betai bertai ya baro kicing bah. Juno, la Juno. Malah hukum iraw ng pelir, at may kantil may inulbano. Kenapa dalam sejumlah berpuluh pemayo dan Jesus Christ.
Pada community bikin no ki pang pisang jo mote suk mangi bela syakha chikawa jo corona pron
Ibani yemi ku Jisu. Dalam play jongi ku Jisu. Dalam rat jongi ku Jisu. Dalam siap jongi ku Jisu. Ini pasti lambaro intuai najir hem nabar slash ispat perusahaan bukan siap kurs slash ispat perusahaan. CMC ke jogi kantambe ke senentai ke ba pri rubi jubli ba nambul shuk isentai ibag iye isa kriyo blay kublay ke maria ba kriyo so or ma jisu maria ko ke jumblay ta jumbo ta ko dekat buram hau ba ko sirkut sebab manusia kan ingin patut try tuyan khmat jongi hamal la kapon bar hamal la kejaka kenang bangin la sampang da kamen si masgun ran buram da kajiki bedai ho ya kajimaya ha kabambelamon bangin yo benta dau kris utrai jongi Utrangan rengkan bati tubuh jangan kering entah jika hujung play tu play melakot ya pi naga jindung syarji syarab nulaju utes pun hapi ya jika hujung ban pelong ya kita ru dijong pi bas kam kajingen jika men bat kajigi ban amal wa pila pun ya ukres tak jisania bala pau mata rasngi ha perthai bumbaji shai ka batan shai ka jingdong tu blai pulong ya phiru ka jing shai na bata ka jing nam ta khinan ki para ki jong phi ban nanda ka jing atul gam jong phi ka lakut to phit poi shauta ya ba kiriustan lawan da ka ki buat ya kulur balyo ba klasham na ka jing men ka bukrao ujing shai na ka jing shai badai kuresutrai baka jika hujung belai berbaro ukpa berukun berbensi berukun dan harapi bisa sampai sijil no kilesu kamas kalawai Hadirin kemas berkhut la pelat patba ya ka team song joka sengken thai CMC mau kenro da parish priest ke mau tawar parish padar Ambrose Lamin lapan kut ya kani kesngi da ka jing manis sakramen balaya lam da Reverend Padar Raphael Mauyong Tidak juga dengan crown ngaplit bat ya kani ka jirwai team jong ka sengken thai mau kenro ngabi ka sem jenang Syakriyo terakhir ini thamti. Oh, yeah.
Bagaimana gimana cara saya nak berapa hal yang kita cuci. Bauta bersama kita kira kita kan kita kan ya kita berkumpul kita kan memang ini lembaga kita cuci tujuan berkumpul kedua ini dalam berkumpul ini kita kena bahas kita kita tradition macam kerja kita kesini kita kita mana kita berapa ini cuci kita yang mana lupa kami kita kena bahas ini kerana kita step kita kena berkumpul ini macam tradition macam yaki kisah macam itu. Kami nak berdoa lagi kisah punya nasran. Kita nak berdoa lagi kisah macam itu. Baik-baik ini. Apa? Kalau orang ni orang semua itu kisah punya nasran. Tolong apa? Kalau yang saya nak berbagi ilmu kami, bagi ilmu kami, kita semua ini juga berbagi ilmu sah apa juga. Betul aja sebenarnya. Memang benar-benar kita
कुछ नहीं करना फिर क्या आएगी करना मरने में दिन ब्रेक कुछ नहीं ब्रेक चीज है ये ब्रेक ट्राई obey ulang terkait ulang berkia kami dalam ulang try ulang berkia ini kita akan berkia ini agar kita tahu sih jadi bagi Islam jadi kami ada itu karena Jesus berseru jadi Jesus sekali jadi sekali jadi try kerana bisa jadi Jesus kerana Jesus kerana hallelujah Jesus hallelujah Jesus
Good.